Allahumma salli. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawnin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah wa bil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak pengelola rumah adat beserta seluruh keluarga besar yang saya hormati dan saya muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid pada malam hari ini, para tamu undangan dari pejabat pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta. Ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira. Qauluhul fasad wa hukumul adl wa sunnatihi rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Wasallallahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rilalanna yawan nyewe angkaki pada naspasita rupa Allah Ta'ala sidi acara yanaritu peringatan Maulid Nabi. Istilah mamaulu sibawa maulid itu sedikit perbedaan, tapi kadangkala kita istilahkan sama. Jadi aku makadaki peringatan Maulid
Nabi berarti peringatan kelahiran Rasulullah, waktunya. Tapi ya komakadaki peringatan Maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah, orangnya yang lahir di muka bumi. Jadi iperingati apoleangan na nabita alena secara langsung komakadaki memaulud. Tapi ya komakadaki maulid Nabi berarti wa as-sunun ruye jaji atau waktu aja janganna iperingati. Dua-duanya ini diperingati. Iya ko aso aja janganna nabita iperingati toma puasa. Itulah magin atau puasa. So sini Nabita lahir hari Senin. Yang namoro puasa hari Kamis nasaba ukiro wattunna laistor pahala. Doa di situ dilapor. Jadi ya tuh malaikat Bapak Ibu sekalian tasisa seminggu malapor. Lagi nalaporo ipat donget tak nalaporo ide cepure ipigau itu ibadah nalaporo sisa seminggu setiap hari Kamis. Jadi pas hari Jumat start hari pertama. Makiro. Jadi ko Kamisi yaitu yang payah puasangi aso Kamisi nasabak makanjai narekotoma puasa nilaporo amala makada itu malaikat kulo na po Allah Ta'ala fulan bin fulan yanu ulaporo ya pahalana ibadana po sementara mapuasa ukulin. Jadi makitu ampai ya puasa naso Kamis ya namo aso sining nasaba aso sining aso aja jangan na nabita yaitu ampai ang kedua hukum okoro iro nabita na puasangi aso aja jangan na jadi yai di umat na nabita salasi din na cara kotome macuri nabita tapuasangi aso aja jangan na. Jadi ya ko aso arabato jaji ya puasa arabaki. Ya ko Kamisi ya puasa Kamisi. Cuma kebetulan ko sining itu jaji, cid di mani puasa jaman na dua lolongan. Yang sunnah di situ adalah berpuasa pada hari kelahiran. Bikinnya arabai na jaji nabita, maka Nabi akan puasa hari Rabu. Magai selesai bicarana si bawa tanrana atau syukur ukupuang Allah Ta'ala ri aso aja jangan nareko na puasanya. Jadi ya Nabi ta syukuri makanya ma puasa. Makanya si tongan na ko to syukuru to ma puasa. Yo pwede ko syukurangi mapanreki. Si balik ato. Menre bola baru syukuran mapanre. Yo po nabita ko tanda syukuru na mapuasa. Termasuk puasa Asyura 10 Muharram. Magi na puasa nginabita o po 10 Muharram nasaba Nabi Musa ipasalama. Onroryo na nabita ipasalama Nabi na puasa sebagai tanda kesyukuran. Jadi ia tumpay ko to syukuru to mapuasa. Yo pwede ko to syukuru to manre. Tapi salah ga? Iro ya sange syukuru, angka tau syukuru nasaba natambayi ibadana. Angka tau syukuru napegaiwi pakasibian na. Na iya komeki mega pakasibian ta apanreki. Iya tu tau ipanre patapulo so na patapulo wanina na pacapu ko watana. Jadi ya ku ipanre tay sisang 40 hari na pacapu ko watana. Mega malaikat milaw dongangi. Jadi dena maka da marat jiko to mapuasa apa rin. Jadi dia sange tahu syukuru madupa-dupa mo. Angka tahu syukuru maleletong ya kira dewisang. Biasa begitu. Kemudian angka tema napakang kapanitiata saya dengan almarhum Profesor siapa namanya? Iya. Mustaripida sempat dipanggil sama beliau ada acara dulu di UNM itu bahas tentang sulap apa. Iya, itu. Saya pernah ketemu langsung dengan beliau dan banyak memberikan motivasi. Itu luar biasa.
biasa betul namun roh Amerika, dan dia beberapa dia sampaikan. Alhamdulillah dari situ banyak saya mencoba masuk ke makna tradisi. Itu sebenarnya adalah beliau yang memotivasi. Maka ada orang yaitu nasa Cina, pokok Amerika Monroe, tapi angka perkampungan di situ perkampungan orang Cina. Jadi semua tradisi Cina ada di situ. Itulah yang memotivasi beliau sehingga dia membangun rumah adat ini. Jadi situngan na yaitu di OGE luar biasa. Nasaba asal langata tanya tahu biasa pasal langi wali. Tahu pandrita riolo yang mengislamkan para wali dan bukan waliullah sembarang suryana nabita. Apo na nabita pasal langi tomatot riolo. Makanya itu tomato riolo panrita na reko bicarana tapi ya kerite modele na tania. Yo po makoko mega pa modele na mi panrita. Iya, iya mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipana. Halusuk bate na bicara de nang kana belle na nang kagaga pura nak bereng itanana de na nalay na pura ni nak bereng na mo na pasisele de gaga surat na de gaga akta na de gaga matrain na yan na pura na majama ka de wahalalakan to selesai de nang kanalalum iya makokoy ang kasurat na nalalumo pa makiro. Jadi iya tu tau rioloy bicarana kemudian sipakna nala sipakna nabita mas sipak tahu pandrita pakaiannya biasa-biasa pak dara pak galu yo kirita ide kaga yo pumakoko mega mas saru berapa songkok na tapi medari maja akalan na iya tapi dia tuh gak aku kesope dia kaga. Nah makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tau pandrita riolo mengajarkan agama denang kaniakutana dalelena. Ya jiro tau matoy riolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makadang katau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dena matanrang dena pakai mi pada ye. Mak guru pak di setengah hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanya pahanga ke mana gara-gara iya roh tapi dia nang kan diruntuk masih sekolah deh komi bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat jadi dia nampak yo ko makokoy nampak mana tapi tak dengi hakikatnya itu yang banyak imatandre pak disalahirange tapi tak dengi pak disahakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu moto riolo kong kenapa si betul. Ia makoko kata lu ni pau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli ni dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macawe okopong Allah Ta'ala ya lepak disengang. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Angka pak disa ngapulo ko pong Allah Ta'ala. Napa ni tau pandrita riolo mapak guru denang ke rumah kada iya hadesa na hadesa malemah hadesa de. Istilah na pake makadami pemali. Nah, yan aro istilah pa nila malam-malam denak kada kapere, denak kada bid'ah. Pak ya ko bid'ah naraka capak na. Tapi makadai pemali, ya sange pemali dena wadding angka jana ko mo pigaw. Ino rasa temali. Dena wadding. Waddi jaji larangan agama, waddi jaji larangan adat, waddi jaji larangan hikmah. Waddi jaji makruh, waddi to jaji haram. Jitu ampai pemali matingkat-tingkat tu. Angka to pemali na sama pak disengan ni. Dena wadding anak makatan ni kaluku cak di kaluku aja mau culik mari pemali. Malah sendok mu matu. Padahal deh, ia mikolai puluh cat di kaluku, nah tapi matu kaluku rakoh. Nama kira. Nawat ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na teriolo kaci nala, pak buku ang kanguluang, ya ko kaci inah kanyarang inapay lokon na sope, tak barakau kau na din na cucu ijay.
Jadi cara makam pareng untuk supaya pendidikan. Ya komana si tahu de nawat dingi pepe oringnya. Kamu nang kamu melo manre na degaga. Cocok ni apa orina teh biasa ori tanah. Saja ya tidak ada ikut dua. Cocok ni dari ori Malaysia tatate nama apa lupa lu dek tu narepa. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya maki tahu tutuk dangu pak dengi. Pak ya dia na tahu dia dengau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakaian na teh dulu dia sular agak pelik lipa. Kung kamakun raya mak dong ko malipa ko di mata tong yang mangolok ko batai agak pita setan. Yan tu nak kada demo baine demo lakai. Itu nang kata tu dangu ko lalang ide na lakai maku itu situ kan na. Pak nang kata lalo nasa kata tu makun raya mapa kasiri-siri. Jadi caranya itu. Yo pemako kue ya teng itu macoto aja ibarasa. Ya untuk berat. Makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama. Denawat di sandre okodo pintu hadisa na ya. Pemali masarite ko bolana ko wani. Hadisa na ya. Pak nang kata masari ko bolana nasari lo saliwang malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Ina tunak kada denaw lema decengi pak kalinomu gang kapatapula son. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alilin. Di makir itu ampai nate mana denawat dia lulu ka wajuju pakewe. Denawat di gatu pakainya mak bani saliwang pola pak nonro itu jin yana tunang katau madari mapat di arona na langsung mate. Itu jin pakaian. Napi malia mana tuh? Yo pwede makokwai saliwa mana menigat tabu gatu wajuju tete apa masa sa mak bani na samarah komo tu. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Denawat dia lulu ka wajuju pakewe, denawat di mak jaka teh jaka polo isina. Ya nang ka jaka ipake na jaka polo isina na pak balu, denule na dicengi pak abalu-balu kan. Ya. Itu semua ada. Jadi ingkang ada lelena ya. Jadi itu ilmunya. Makanya depo tamu ko tema ya. Saya ceramah 1 jam. Jadi iero komelo ki macuri salompe madecin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik dimo bawa pak tala gena nih biasanya rahmatan lil alamin aga aja tasusaiwi pada tak berupa tau ia narubawa si pak tala insyaallah salamanya aja tasus saiwi pada tak rupa tahu ya lo iya ko iya na rosukku ni de nagaga na pigaw polisi mondo ni kantor na matinro na mo tantare de to na salay bolano ko maniro matinro ijasa de nagakarakara na pattu iya ko de ko tulle ni pakiro aja mususaiwi pada rupa tahu ya ko mak bali bola ko aja mususai bali bola suami istri aja mususai lakai mo aja mususai bainemu pejabat kok aja mususai rakyatmu, rakyat aja mususai pemerintah. Makon itu pak. Imam aja tersusai makmungnya, maka lantai bacaan na cerroko. Apa dinutu na tetul yang kamu pil lago, padahal kemasam pajak jadi di kula lahu mina baca. Iya. Makmung aja tersusai imamnya, napai teluaya na baca tu 5 semen ni. Dengan na roko no, aja. Iya. Tahu aja tersusai anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal yang ini kemampuan anak aja tersusai tahu tak sila dah mungkosoki kita piak kelagi-lagi sama gitu lakai aja tersusai bayi tak tersuruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na degaga zaman tu dia ciri itu pada itu penilik di balanca padahal macigau ni kami nandre iya bayi ni aja tersusai lakai tamakap di deni jampang sama gitu. Ya kuya narupa ama kampungnya. Pak desa aja tersusai rakyat temaloli masih ngak pajak. Rakyat aja tuh selesai pak desa kata lu ni maloli masih ngak pajak tu limon roki boleh metin rumah kali cukup. Padahal tu 550 atau ulang-ulang. Ini kan begitu.
Ya kung kaaga nurus to ya kuwat ding isa sona. Rakyat kung kagaga yurus ya tuloy-tuloy masusah. Begitu saja, Pak. Ustaz saja masusah jamaah mu macara maciacaw. Mapak dinutu na tayo tulis sisilemen re tulis macara mamopi. Iya. Jamaah jata susah ustaz napay 10 menit macara mo tulis cengari ni jang. Iya, maka itu. Panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi. Kuan itu Pak. Ya nanya nanti yulai pajoka insyaallah. Ama kampungnya pada gak susah. Ma bali bola ki menrek manu na bali bola tak ko bola aja ta macai. Maka da jambang ko adengi aja tak bisa teh manu ade tabana tak bisa. Iya. Kade na to masusah to. Kang idi punna. Maka itu Pak. Omar radio ki aja nali wasak dana radio tak loko bola na tahu itu melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate kalu demo panapaja radio padahal wat kutinro. Idi bengkele aja tu 5 tes motor tanggal salatu tanggal bani aja tu susah. Ya ko tuli mulit penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau tuli pakanjaki ni nawana aga jancina na bita. Yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomo yang pada narupa tau okolino, wang Allah Ta'ala si malaikat na lomo yang imatu ko surimon. Nah gitu. Makanya maka di Nabi ya komeko tama suruga masagina lalang mola. Pada kalau ko mapasa na din na sofasa. Miki kata masuruga de tantri. Deta tajang. Iki pintu na suruga maka daya meka lalokko ro meka lalokko ini mani bawang. Pintu na suruga tak buka mana napa ni demo anteri demo tajang mapasiteru ni bawang ya na tak buka na lalangi materu ni di napai anteri tay saliwa materu ki di tama kallu mina surongi na bita wala ide cetau mapeja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masike ite nasa tasa kaparang na chau si selemo tu aja la yolo tani gare Nilaw dong yang katau tulip paujaki, tapau decing ko pada tarupa tau maka daw tau kanja tu kasi. Maka namate na paujako maka dade salah pareng kali mo tu. Pokok na yan ang kanadya tatuto ni tisan yan maka da numajaya aja na tapawi. Ko tisan maka da ismajako, ya ko ya ipako maja amakoni. Tutu ina sama pulok tanah ipanca ye tu tanah pa. Pokok pitu tanah ilam maagaga na tak dek bau na. Ya ko itu ni tatak makbau, irakoi ni tatak imakbau, patamo ko ay tatak imakbau. Tapi ko kuy tanah langsung tak dek. Sipak na tanah tapake, kapatak de mana ngijay kong kalato ko ini. Makiro. Jadi wala ide cetau mapeja lokori. Yang kedua, oto ko makasiwir riwatu na mana tinro na tawe. Asam paja ko riwatu de nagataw mita ko. Pakanjaki, suju ko dulu na pong Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajarang inran na tau makin rang aja mo podang. Bali bolata macicil motor, idi palepay. Tule mo? Oh, antarine mangi. Antarine mangi tama suruga ko makito. Iro jalan pintas sir. Namun ya miro tala aja na nato mabela mak guru makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko to melo macawi o ko Allah Ta'ala sampajang. Goncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o ko pada tarupa tau pasidaka. Makito. Iya nang katau pak namo maga jasi pak na kumabasay to 5 kadato te tau kanja. Ita ni gare cale. May pasi pamilihan na pamuba bawa gola kasi. Ina to 5 kadate makanja. Padahal patataw to linatutu ka chana to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang katau liwa jasi pak na tapiliwa basana pasti yan itu. No, yan na to ampe makade komeko makanja rampe-rampe na te abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga melo ko mencari ko pong Allah Ta'ala sampajang. Apa de gaga ibadah pak makasiwi mana lanro alewe kecuali sampajang. Iya puasa wadingi menonton.
Ini menonton televisi kau tengah puasa. Angka kau tahu mas sampajang menonton televisi dia gak? Dia nasa sampajang kau menonton televisi. Ia puasa wat dingi, ia mahaji wat dingi mahape. Tapi sampajangnya dia cocok. Totalitas dia nak buat di Pak Dua. Sampajangnya metom itu Pak Dega, Pak Dua betul kan? Ya kau makan jasa kai tewat dia palalong. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi tayalah siul limon. Napa ni dia ni dampingi kau malaikat. Apa malaikat Jibril itu gangka bilangit ketujuh. Maliwan Nabi teloko sidratil muntaha untuk tadi masa sampajangnya dia nulai menrei Jibril. Alura tu anak pulau na pani na natupo ngile dia nulai. Na cidi mi pani na Jibril na papiran akapi itu na ceneri lino. Na talura tu anak pulau na pani na napakedo na dia nulai selang rona. Maka Jibril aku maya ma hancur ka komen mereka. Maka runi Nabi tadi itu gak dampingi. Ya dia tu sampajang ibadah nafsi-nafsi dia itu na cocok ya haji wa dimu suruh tahu. Ya kong kadita na dia nulai menre haji kaya sabadal haji tahu pa haji ngam. Puasa makoto den rule wajawat di sesele warampara ang kaya sepi dia tomate na dia na salasay anak tawat di mapuasangi namanya qada puasa ya sakai wat dia palalong kada wajarang wat dito anak tawajarang wat di tapi sampajang dia na cocok kini wat di nya palalong maka kanja pada biya babayne be maka da sampajalo kadua me kaya lo galungi patuju mo cicak wat di dia na cocok. Dia lalan. Jadi tu ampai makadaka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kau haji dia mujame tahu mampu memang misur. Kau dia tak mampu aja na tendre. Ikuncin na kau ciakit nak kena kau wajib haji aja tasogi. Maka aja. Maka gampang pak kau ciakit nak kena kau wajib haji aja tasogi. Jadi dia tasogi dia nak kena kau wajib. Maka sampai ke sampajang angka mato. Apa dia itu nak kena kewajiban sampajak tahu jangan toki. Maka itu. Jadi kehidupan apa gitu Pak? Jadi tanggung jawab tak toki engkau kewajiban. Nabi tak ipaturu ngokopong Allah Taala iya naro nasurongan. Jadi ya ko ampena Nabi ta sampai ampena Nabi ta korangnya natita aga na perintah korangnya pasidakka aga na perintah korangnya ampe madeceng aga na perintah korangi sempajang lebiat kasiratu nasuro akimi sholat wa atu saka peperintah na korang iya naro akidah iya naro perintah na akhlak na nabi ta sempajang akhlak na sabita korang jadi ko korangnya na tabuka titay patunjuk na korang insyaallah salama ni namo de talamanang ya pade to tu gatau suku itu ampai tallo igatung apa de gatallo tu suku gimpe manang. Itu simbol manusia dia tu kata suku pak angkat tahu rapa songkok nama loy bidak na raji lomak berejama tapi dia beli bolanannya masih cocok engkau angkat tahu deh nang kadi runtuk ko masigi tapi po basa pa ko masumbang tahu tapang ka bantuan milawi sumbang tapang ka nak bere kato tahu raji lomak berejama desi senang kena sumbang maka seke iya dia gak tahu tu pak angkat tahu maka dia gak tahu suku maka laki ustaz kapan namo ustaz gimpe to Nabi itu tahu pasuku padahal angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbasa wa tawalla anjahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yero Nabi tadi metona pada ini ya ko ini kong kata to giling mako ko Nabi tadi metona giling si maputara lolo watakale yaitu ampe ditegur. Padahal tahu buta. Umi Maktum kan tahu buta. Na Umi Maktum mo kilo Nabi bicara si bawah ku tanah. Nang kapamuka Yahudi pole iyaro Nabi tak giling lakor pamuka Yahudi padahal tahu buta na din na itay tapaturun ayat ini basa wa tawalla magay batina agama makadan di itu na ita ko tapi de jaga perasaannya di itu Nabi tak ko giling de nang giling ulu nama ko de lolo watakali mangolokoro di metoyo pui di pangoloyolo mi makot titi wah na itamanang apalagi makun ray pak matan na mali walau bandreng ay de makun ti pak itu kelebihan na makun ray namo makita layo lo makor ni tato korban ring tu ampai makun ray magalak celeng nama gitu jadi makanya komelo ki macuri salompe madecena nabita mapamulaken roki
maka da pemimpin pasukan nabitta na tau pimpi pasukan milau sarap padahal sifat bicara langsung si ba malaikat tapi milau mau pasarang ko anak guru na mega po di na pemimpin na sa hidi jago na iko ini bahaya maka itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa baangka aga-aga dahil mo limitay maga da heba na mitiso pa tapi pakai mo papalati padahal iya ro palati na kumi pasidya guru si mitiso chicha milayamba na marana magtiso jago matinjo tapi pakai palati padahal palati na tanya patinjo kini palati na mene pasidya guru ay chicha milay tate ulo na laba ni. Tapi kenapa Miktiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Aja cemang kali nggak bicara kok nasa. Aja yang pengajari kak. Ayo nang kataw mako atau malasan aja. Nah ba iya bahaya. Nah tuh ko ustas na cemang kali ngasaran. Do bahaya lada. Kau tahu mapak guru na cemang kali nggak bicara. Oh bahaya. Yan na may kamakukoy, tantentong perlu kita mapaperingaran aja. Ito matoy, mangkalingasaran. Tapi cara ko to matoy, o bicara, aja ni po na kada usala ya tu de, macam itu nasa macigaw to ko ha, napaycet de pat jimuan re. Nah itu deh, tapi itu, makanya cara menasihati ang kaapo na nabita, anak na Sayyidina Ali karamallahu wajahah. Pak Iji itu senna sahabat na Nabi tepa ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Angkat tu gelar-gelar nah. Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tau mapatungan Magina kada mapatungan ngapa alinat matapari Nabi tawatuna na bicara Isra Mi'raj. Maka da pole ka maka malaulisu ya matuwan niya ujok ka ya matu subi urewa. Iya ko tau de penasat de gatau kapau-pau nanya. Na siula ya lalang dali ku dapi. Na de ga ala watir. Pek bicarana nang kapole. Makiro. Iya na rona de gatau matapa ina Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya se na paya rona na pau ko na bitalo taparito. Iya na tinigalar As-Siddiq. Itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq. Dari kata Furqan, magi na sabani sepalay sa kega halala, kega haram. Ya Umar ya konanri agagay na dini bismillah ko igere itapanaluah. Si salami matiwat tanan harang. Napay tamo ko tigarro na naluan. Agagayan rin na din na puray waja ni sab. Ito ya ampay bakita nga ka manre ko buting Pak Madari itu kubutingnya maka dabami Pak Indo agasan Pak Bepay kolay malat catak mo yolo. Mako di itu ampai bakita nga kak manriya kubuting. Apa iya nakada mo catak mo yolo dena halala ko kijual beli. Kecuali podang ni maka da tanggal itu cara aku tanggal asirapi wajah ko inran na sanero. Yami ko maka da catak mo yolo tanya inran. Yan na to ampay bakita nga kaya man ko buting makir. Pa yan ni mega nasa catak mo idolo. Yan na to ampay kupura ni makoro ay malalupa solo ni. Kana kita na baru yan li si bapulupe baru catak mana masan na. Haji anu 50 sa buna salaway njo na ya haji 100 sa busoloro to nabuting anak na 50 minabawanga. Tadi ni baraka. Dito na ako sope ng kumiro kampo na. Kumiro babel. Paangkat tumako ko kita baru asa na kita pasolo. Ya ko mapaboting na di matoje masesa, di mato sesaleta. Maje to mala sarapo makay soli. Na jaji mato ko lami bamiala. Nang kamoto bolata makalong. Malam yung takarwa pulo na juta chicha mi chingari. Napasa tangaban ni jaji ele saktay si kusuboy. Manre tawi dito ng kanita ito lichuko mi manre daga to manre chenga kajiri-jiri makwa.
Siya gayaro, 20 na juta. Ya kini tatarongan idi anak tayo ko pure boti na paki mamodala. Si taumi makareso na wadi madece. Si wanni di isolangi 20 na juta gara-gara gensi. Tanaman-namay gari. Na makunray na mali. Makunray. Makunray na ito, may galasan na makukuhay. Kunray may galasan. Paitiya makadaka ay mapatas sila-sila. Pay makada di makunray ya sukuruki na rekupura ki malakay na mo gimpela kita sukuruki. Ang kanato daripada degan. Sukuruki. Makadamano di alakay ko aja no makadamano-mano pakanja kibawa ni bobona na mainga. Yan na makanja mo bobona to roni madiichi yan ito na pachechir kung kamasala. Makabi din niya liman dari tanmi kilogal ng galu. Makanya to de taling. Makito. Yan na makanja mo service na insyaallah de gasusah. Ini minonroy. Makuam itu. Tajagay dia. Palagi perbandingan makoko 1:8. Nang karone pura makbay na chiding katupito na dara de gatawan. Itu bahaya. De pigaga jandai de. Pak itu nak dare de itu na bahaya lah. Itu jandai bahaya lah. Palaging kanayasang hati. Tama manibako kamara na mapatulang pun apa na patato tongka na napasangi hati na. Nak baju ponco masurara ponco na pagoya. Aku pingin di meja. Makanya kelo pada ulla. Iya. Agak sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya ya. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandala mininaw tawe, ulawan ninaw tawe. Ya makoko na mo lakay ninaw to tawe. May pangalakay itu makoko. Iya. Keadaannya itu mako, keadaannya tidak ada batasan. Nabuka mo HP tawe yang kemasalah. Iya. Ini itu gaga Pak Bu. Nah iya to na makoko Pak, nakan naman ang ilala DJ gaga. Iya pay makadai iya ko malata man ni meron no nga patama isuruga mabelan inatan niya syafaat na nabitta dega yan ang pay amawluki ang kamoy pertanggung jawab kamato ko surimon ri kana pura ka Mario na sa bajajangan mo iya Abu Lahab lagi Pak manasata maranaka Abu Lahab iya yaitu na takbat tiada abil manasah au silaka au tamranaka gara-gara Mario mi watun na jaji na bita tanya to pasalang Ario na Mario na sama jaji na bita jaji we Rio paga ipodango koro pembantu na makada we jaji ne murim kanja paga kalolo mang anak-anak roane gertak paga liwa Rio na bebas kak budaknya gara-gara yero ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan neraka. Gara-gara mana setannya selang, apalagi di selang. Maka apa JT tahu nasa maulid bid'ah, pamaranaka, sama nali nama punay neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya dari kak mampat diulumi deh Pak. Pendapat makitu. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Aja nang kena 10 mita rukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kilo ko marah. Rukun na sampajangin 10 talumi. Mana ka 50 kesalahan? Lo baca, oh namunya rupurema beresal lama jamaah salah tu. Aku tanya na sampajangin itu. Ya sampajangin mapamulai kata bere lah tu beresal lempur mak beresal lah tanya na sampajang. Maka dapur rumah beresalan nasa na 10 rupan na demi na runti ha desa na namarajewa angka desa na pa 10 rupiah ko to pura mas sampajang iya minatnya minabita na rekong kakasi madaki kulinre aja nilaga Pak manja jisa dia tu ko surimonri ya, tapi aja to si tataro kasi pada nabita marepa mas sampaja mas sandala naludong sandala na napa na chiking yung kisi na sandala na mas sampaja
Aja tak curi dia ropa ia masigi na nabita kasih ni.